bro ki imat yapmat ya ka NPP kadai balai bangi don leader kum konrad samba bala ban penbiang penbeit ya ka state berkoi berwara development ban ai ki jingarap ya kanong EP the way ka bayu ko mi inga namar ke NPP ke development ko no treasure syata syabadan ke power syata pakidon maki ki MLA syata ke development kan laj atrai nga dibendon ke we ke committee ke ban reform ke bang ini page how are the funds being transferred to the various constituencies hang ni hapok mikhalia ru atrai kan sami hi ke da kam dei bamataru you're welcome ke bang Kren idei ban ken ma bakadon ka effect ha society exactly na tadang nyemla ban Kren kat bamon Kren trumur ya kata kata responsibility ka syong ha utau ba Kren ke pi ka wi ka long bakadon allocation an ka NPP hang ngamtip ka dina hedu kat lu ka you hende no we don't buy people like that ya ka power ki break belong unaccountable irresponsible ki kwa hiya ta banong ka opposition less democracy inilah banong just the other name of autocracy em katakan long skewed no kamla banong kumta MPP katakan ingin gojongki but kila Kren hiru hak public domain ba kada pijit ingi ka development ilong ta ngin ai da kum tu ngin ai ya la jongan ai da syntax tik itu pi happen connect iki dots pi happen connect iki dots the kani ke Kren kolong very dangerous. This is out of context. No, it's not out of context. No, see, kata ke Kren benom don opposition is very very dangerous. Piga we kolong bakadon ke paten hang ni. Wat naga cuba mentah kong idon no ke HDC. Ngam kwa baki MDC jong ke NPP kan wan sangi. Stick to your party namar ba pai ba. Kimrat doan gitu. Emra ki wan rute. Silo, ada ki wan. Dia wan.